Nang ada utkot juga ada drafting committee. Jom kata ke ain kendau kabala menju kasih kami gila hau bulan Ogos yang sudah ajar kuat. Hangta la posai baka selak kendau jong tu balakam baka nyamra siapa kalau dia jong tu aja kan. Bad agar report jong hau sudah ajar kendai syaga government la fikul pan kopi siapa nga ong gini gentian. Lara long kabala ai register ai no ya ki kendau joga ni katain border ya ki try ki baladon hang ni katain mila pa si kategaan gidang ap menta satan ya ka way ka approval naka soka jela ya kata ka rules lembaga council baladala debat pelaj no ya ka bay register kendau ya ki beriu ki badon hasil lenter joka boda joka jela mi gelap asam ban gaung yipi larai bakim fain job ngim atatin ban perlokam ya kata ngakum district presiden joka parti MPP hapo ke jela gaung saya yipi kata ngari tainang merbakim fa ban balai baka perlong ya pangade tai sito merbakim fa ngayu i ya ke jinglong jong bakim fa ubreu ubak kanjai ubum judon ketin tangba ulet dakakam Pikan mau dan ibakim fa abnai lai benai shua election wan penis no bat ka parti NPP ngade me tu pi ngade unong seng ya ka parti NPP no stan ngade unong seng founder ba ka tu po kan tho lut ka parti jongi ngi elek ngi jok aja ka pra da ka yin kesan yu pai ba sans ne ni tai kam ngi beni di kam ibakim fa hai po ban kot atri di blok Kiwei pat kipati kiong baka di ka blok ke basu benbit pada kam dai. Dan hak ini kekendiat seni lapan mi ia ke resolve lagi nong trei joka blok hante hanong lang bat haram berai. Bat ka pesnan terbiru mereka ni aku nyuterik lapan long. Tang mana-mana kaya kita baka trekam log election klem la supa penmi resolve jogi nong trei. Sem long yipi ki atri ki blok ki trekam no. Kinsa trekam no barang ni wewan ba nagani kata jukli nga sapan ikam sebab sakal ngarong i nga sapa ya notification ba penmi ga government hauf nam arja afuar ka balapan pia ya gisnowi tau giban hak hakini ki atri ki blok baga daga jingi ram bakla jogi we pat ba jogi we pat iseng sang ni masima kalau ga bakla ngawang ye pi kum no lam jogi district ngamla ban thok yepi ngamla ruban kia yepi kipai ba yo ni kata dengan ustaz